Double L. Sanibonani babukeli be-Dope Hot and Fresh. Ligama lami ngimFezeka Thobile ngihlala Pienaar, Pienaar, Msogwaba, Nelspruit. Ngiyicrafter, ngiyathunga tindo tema-beads. Ngithunga tiketi te-traditional, tiketi tabo imvunulo yabogogo ukuthi mabagidza bagcoka tona nekwesintu tindo tesiswati tindo tesizulu kuthi uma ugqokile uyakhona kuhlukaniseka ukuthi lona mfana intombatane ngibabe or ngimake. Umsebenzi wami lo ukuthunga ngaqala ngekuthunga impahla tabogogo tindo temadluti ngalesintu likama. Ebo ngathi mangiceda ukuthwasa kutholakala ukuthi kufuneka sithenge letindo tekulona ukuthunga watholakala ukuthi hayi imali ayikho kahle ngila ngafunza khona ngathungela kuqala bengithungela abantu nje mahala ukuthi nabo angithi leso simo ngiyasathi ukuthi sibabhlungu umuntu angabe angana next ngimthungele then ngabona ukuthi hayi man lento le eyahamba baningi bani labayifunako sengiloku ngiqala i-company yokuthi ngithunge ngendele craft leyo ngithunge imvunulo tesintu Siswati, Sizulu, mabhengele sene mabhandi asesandleni macebeshe necklace. Ukuqala kwami ngaqala kumhla 2008 bengisekuthwaseni then ngithungela abantu ngabona ukuthi hayi lento le iyasebenza umsebenzi wami wetandla ngaba nekhampani nyalo ngiya exhibitor nyalo training skill development ukuthi ngifuna ibusiness yami ikhule ngingenisele imali ngitokhona ukuthi ngifundise abantu labafuna ukuthunga nabo batokhona ukuthi bende umsebenzi wetandla ngitokhona nokuthi sisebenze nemakhampani lamakhulu. Sithunga netiketi temvunulo leti tigcokwako emishadweni wesintu i-traditional wedding thunga nama-bangles netilote bamantombatane ma-bangles ngilawa la so leli bhengele leli liyakhuluma le inyoni ligwalagwala FM senemaqinqi ayakhuluma ukuthi lawa esintu especially lo green uyakhuluma nange ukuthi impumalanga yakhuluma na lena ilo silwanyana lesi inja lokuthi njengebantwana bathanda tinja letilo kudlala ngetinja seleli libhengele lelikhulu leli sidudla lana ukuthi lekhala uyachaza ukuthi noma nawufuna uyasho ukuthi ufuna ikhala eValentine then mina sengikuthungela leli bhengela leli nawufuna lwashi lakhona icici lakhona neskate kuyanga ukuthi umuntu ufuna into lenjani angasho ukuthi ufuna leli bhengela litohambisana neskate or asho ukuthi ngede makhala umuntu utomchazela ukuthi ufuna ikhala lenjani njengemakhala vele sibana lamaningi lamakhala lesinawo makhala lamaningi siwabita ngokuthi i-flag colors lokuthi lamakhala lawo siyakuthungela noma ngiliphi ibhengela icici noma necklace lo ufuna yona lamakhala maningi lokuthi noma ufuna impahla ugqoke impahla lenjani siyayithunga leli bhengela lelichaza ku story sakho ukuthi story lesinjani ayakhuluma lama-colors thina siwabita ngokuthi i-flag colors njengokuthi kunawo onke amakhala e-flag njengaleti peneti neti angizange ngitiphathe neti peneti like uthola ukuthi kuyavotwa kunani lama-flag colors siyayikhipha ikhala lokuthi ufuna iqembu nawunelicembu yasho ukuthi ngiyendeleni i-red na-white or ikhala lenjani. Imatimali engihlangana nabo ukuthi mangabe kufuna ngiyothenga ama-beads ayadura and ngalalo msebenzi lo awusimsebenzi ukuthi uyende uyi-one ufuneka tandla ufuna ngithenge lama-beads ngibuye ngibhadare staff so tinto leti dzingekako
kakhulu ama-funding because mangiya kuma-fashion show mashow lamakhulu ngibese sengingabi nesitoko bomatemali engihlangana nabo umatema bekuthi manje ngingabi nesitoko as long ngingathola ngama-fundings funa ngibhadare abantu lengisebenza nabo ngitokhona ukuthi ngiye kuma-fashion show ngitokhona ukudisplaya ngitokhona ukuthi nami ngithengise ngigqokise abantu manje abantu baya-order bangabhadari bang-odise ebuhlalu ama-beats ngithunge babe sesebangede tokhipha ube imali leso sikhathi ibe seseyanyamalala lakama-beats ngakhona ukuthola i-profit. Okay, ngifuna kusita nebantu if nangabe bafuna ukuthi bathunge ukuqala le business yokuthunga ama-beats bathunge impahla traditional ama-beats kulula kwathunga. Uma ufuna ukuthunga kuya ngekuthi uyakhona kubeketela na uyakhona ukulinza because uma uceda kuthunga akubi imali ayifiki leso sikhathi kuyathatha isikhathi leside ngoba nekukuthunga akusi easy kufuna ubeketele uthanze ngoba kona likhona ukuthi lento uyayithanza ube sese uyayicabanga uyakhona ukuthi ukhone kuyithunga. Dochaza ukuthi athunga kanjani lama-beats uthatha inzambo yakho inzambo yama-beats noma uthenga uthi ufuna inzambo yama-beats ufake kwenalithi yakho le nalithi nayo inalithi yama-beats because lama-beats lama-sizes nemanalithi akhona kuba ma-sizes njengalo lama-beats lawa nge-size 8 nalamanalithi uthola ukuthi nge-size 8 se uyathunga la bese ngiqalile ukuthunga uyafaka leli beats so ufaka la lenalithi uyahlaba kuyaphumela ngalana uphindze futhi uhlabe la ngephansi kuze kuqine bese soyadonsa uphindze futhi uhlabe el-beats utofaka futhi la kule stitch ses2 uyadonsa uve ukuthi kuqinile yini futhi so ubamba la ngephansi uze kuyofika ekugqineni. Uma ufuna kutshintsha ikhala uyahlaba ufuna kufaka white uyayifaka uhlaba la stitch eceleni nalele red so uyadonsa udonsa kakhulu ukuthi kuqine so uyabuya futhi ufaka la ngephansi uyadonsa futhi kuthi lihleti kahle so buya unofuna kufaka uyellow uyamlanzelisa uyellow uyafaka la phansi kwe stitch obese uyaqhubeka udonse kuthi kuyaqina ungawafaka amakhala abe nglamakhala lo ufuna ona ngoba lamakhala maningi ngina orange if nangabe ngifuna kufaka orange ngiyamfaka eceleni kwalo yellow ufaka la ngeceleni kule stitch la ngephansi udonse lokudonsa udonsa ukuthi uve ukuthi iqinile ukuthi leli bhengele lingawina ngabe ulibamba lamakhala ayalanzelana so uqhubeke nangabe sofuna edana blue uyam-eda lamakhala onke aphume abe right lena bayibita ngokuthi imakhala la hlanganisiwe lawahlanganisiwe makhala. Uma ufuna ukufaka lama colors uyawafaka lama colors acoce le story lesilothu ufuna kusenda ukuthi akhulume ngokuthi akhuluma kanjani njengaleli bhengele leli line triangle mawuthunga mawufika lana ufuna kufaka lo gold uyawabala ukuthi lawa ayingaki ngabe kungina 5 ngala nangala kufuna kube na 5 uchubeke ngalo gold ngalana kuze kufika ku1 uphindze uqale phansi njengaleli cinci lelicinci mawuliqala nga3 ize litofika la kugcineni so uqhubeka nga1 so uyashape lamakhala ukuthi like ufuna nyalo so uyashintsha ufaka lo white uyawufaka lo white kuze kufika la kugcineni njenganali libhengeri nalo lithungwa so ma colors uyabala kuze kuphume leli flower uyabona kuze kuphume leli flower leli uyabala la kuthi okay right mama sengifika la ufuna ngifake ublack munye kuqhubeke ngiphindze ngibuye mangibuye awumane ufake cause ishape ito angeke ivele kahle nale nyoni nayo mawuqala la uyaliqala uyabala if nangabe wenda 10 kuze kutofika kufike ku1 uyaqala lo 1 uyabuya ufaka leli mawulibuka so bese sokuyakhonakala ukuthi kuphumele shape lo ufunayo. Uma kuba nebantu labafuna kufunza bangakhona ukuthi bangithole ku
social media, ku-Facebook, ngingufezeka Sithole ku-Facebook. Nenamba yami uma umuntu afuna ngimfundzise or afuna kuthenga lama bangles nemacici kuyatholakala inamba 071 370 3264. Inamba 071 370 3264. Ngiyatholakala na WhatsApp, ngiyo inamba ye-WhatsApp yami uma ufuna kufunza nekuthenga. Ngiyabonga kaDopot Hot and Fresh ukuthi bangiphe ithuba ngitokhona ukuthi ngikhombise ngemsebenzi wami ngetinto tami tonke lengitendako. Ngiyabonga bangagcini ngami baqhuba bende lena labanye ukuze batokhona kubona imisebenzi yethu. Ngiyabonga.